Nakadalos ka din? Taday tala cellphone tin into naram. Ay, nalpasan. Senyora. Ay, ada ka di pa ipaaramid mo? Saan mo nadamagan kanyak? Noan niya ti sumarunong aramidam. Ado ti matrabaho no iwaras mo dagita matam. Ay, panawan ka pa'y senyora. Mapanak ije kusina. Apay nga di kusina ti papanam? Kat saan pa'y nga oras ti panagluto? Ingka ka di agkalong? Ay, saan mo't, madam? Ingnak agdalos. Kunam anak kadalos ka itay. Ita, kunam nga ingka agdalos? Da kayo kit di akatulong. Di yu amuti aramiden yo. Sakit kayo iti ulo. Ha? Ay, sige madam inakon. Ingkay baga kadiki ko tarumwar kamin. Isagananan taylugan. Palubusan dakon nanang. Ada kadwak amapan ije Manila. Saan ka di nga imbaga ni tatang mo delikado ije Manila? Ado ti madamdamag ama isagsag makijay. Saan mat nga amin nanang? Alan tapno makaurnongak iti pagadal ko. Ama nga makatumpong ka iti saan nasaya at nga amo. Saan mat siguro nanang? No dito'y ko laaway. Awan nasaya at amasakbayak. Apay ko mga awan tinasaya at amasakbayam dito'y. Sanak makaadal no dito'y yaklaang nanang. Ado tirimbang ay dito'y asaan nakaadal. Anusam laangan dito'y anak ko. No mapanilija ija Manila, sumurotak. Da kayon ti mangibaga ka ni tatang nanang. Pinalubusan ka nomot ni nanang ni Giselle anapan ije Manila, tatang. Anya, napan ije Manila ti kabsat mo? Day tamad ti damag ko dita paradaan. Napanan ni nanang mo? Apay pinalubusan na. Diyak amo no apay pinalubusan na nagpa Manila. Idi pa'y nga imbagak nga awan ti mapan ijay. Tadaw ti may sagsagmak. Maalala na no maisagmak, kaipilit na ti kayak na. Diyak kayat nga da maisagmak kada kayo. Iswasan ka nga agsaw iti kasta. Ay natatang, awan papanan na, tanapan ngamin adiyo pinalubusan. Imbag ta simmangpet ka, si kaabak-bakatan. Apay pinalubusan ti anak mo anapan ije Manila. Saan ko kumaapalubusan ngam nagpakpakaase. Kaya't na makaurnong iti pagadal na. Ay, imbis ang makaurnong, amangan no maisagmakpay. Saan mo't siguro lakay? Ikararag ko ti panakailisi na iti saan anasaya at apagtang. May mayat ti agsakbay, amang liklik iti pakaisagmakam. Ngam ti agbasak-basak. Bareng makaurnong iti pagadal na ako nana. Ay na, adala mapasamak kan kuana. Ay na, pagtimugan kayo adwa. Ay saan kumamot alakay? Saan kumamot ang maisagmak di anak ta? Ay na, adala mapasamak kan kuana kunak manen. Makaraman kayo! Nabambanog ni tatang mo. Impasabot mo kit din ti may papan ka ni Giselle. Rumbang lang, nanang. Kaya't kumati makadanon ije Manila. Ngam isukit din tim mo na. Nasakit tinakam mo. Tasaan asikatiin mo na nakadanon? Iso nga indanon mo adagos ka ni tatang mo. Ti ipapanaw di kabsat mo. Kaslakas tan, nanang. Sales girl ka lang arudan ije ili. Apalampay lang di kabsat mo. Gapo iti aapal mo. Iso ang nagipulong ka adagos ka ni tatang mo. Adda kumamit kadwa, ta sumurutak mat ije Manila. Iparit lang arud ni tatang yon. Apay amapan ka pay laang. Apay nga rod pinalubusan nyo ngayon ni Giselle. Ada nasaya at aplano di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno makaurnong. Tapno makaadal. Ti plano mat, kat sa balay. Tapno makasara ka iti mga sawakan ka. Tapno makalungaw kay ti rigat. Dakas ka di day na atarigagay ko, nanang. Kayat ko, ti bumaknang. Si kakaditin rekomenda ni Lydia akatulong ti amigak. Wan apo, siyak ni Giselle. Diyak kaya ti apo nga awag mo kanyak. Madam, wano senyora ti kayat ko. Sorry, madam. Ti kayat ko akatulong,
Kat saan masapol nga ibagbagak ti aramiden na. Nang runa, no ada ni Jobert nga anak ko. Pagsirbyan nyo analaing, yawat yo amin na masapol na. Ayan ka diti anak kiyo, madam. Danda ni sumangpet nga agapoy ti Amerika. Ada katulong ditoy, ngam gapo ta sumangpet ti anak ko, isa ang mga laki ti para asikasukan ko na. Maaramid mo ka diti trabaho, Ika gumaak, madam. ngam ni. Aday tsuram, ngam, ha, agat lugnak ka, tanaggapo kay ti away, ha? Diyak kaya ta kanayon ka nga umasidag iti anak ko, nawatam? Saan ka di ako nam nga iso ti pagserbiak, madam? Kasano adyak umasidagkan ko, ana? Ha! Kalpasan na maitan mo dagiti masapsapol na. Panawa mon! Saan mo nga ibantay ti bagim kwa na? Danga! Nalawag, ha? Umay ka kano, tay surok kan ka ti sileta, kuna ni madam. Ay, siya gayam ni Sonya. Anya mo tinagan mo? Syakmat ni Giselle, manang. Ay, saan ko maakatulong ti trabaho asinerkam? Nagartista ka kuma, na nagpintas ka. Nalabas ka mat, manang. Narigat samat ti sumrak nga artista, no awan ti mang tulong kan ka. Sa bagay mo't kit di, Ang bagay mo ti agbalin nga artista, tanapintas ka. Kasla saan ka at taga-away? Apay nga da kayo pa'y lang dito isalas. Sonya, saan ka di nga imbagak nga itulod mo yung seledyo? Surwam ka dagiti rumba nga madalusan dito unag ti mansyon. Ay, uwin madam, mapang kami. Naungat ka din ni madam, manang. Kas nakita mo, kas la machine gun tingiwat na no agbusingar. Kabutbutang nga rod no kasta, manang. Ngam saan mo't kit ding agkabel. Iso anong madama ti sermon, dumngag kalaang, tamalpas tumatlaang agngiwat-ngiwat. Kastoy gayam ti biyag ti katulong. Win Ay, ita ka dilang mapadasam ti agkatulong. Uwan, manang. Kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko. May mayat samot, no serbidora, wano agla ko kumati sinerkam at trabaho. Apay nga rod asika, manang. Katulong mat ti sinerkam. Ay, no kasla kumakun ka kapintas, ay kat saan akatulong at trabaho. Tingamin serbedora kan agla ko. Agabang pailaang iti silid apagyanan na, manang. Nangina ti abang dito'y syudad. Wow! Ada prinsesa nga agsagsagat iti mansyon. Sika ka din ni sir? Rumbang ka di nga awagan na kiti, sir. Makita mo ti ugam ko. Ha? Apay ka di nagitatulbag, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak dito mansyon. Asino ka kadimat? Manager ti tulbag? Saan asika ni senyorito? Mabalin mat nga awagan na kiti senyorito. Agkakaingas kami ngamin kini sir. Ay, Kiko! Ma'am. Anya ti kukuam dito'y salas. Ah? Ingkay sa gana tilugan. Tarumwarta. Intasabtan ti anak ko iti airport. Wen madam, mapan ko di sagana tilugan. Makapasuron ka, driver! Asino ka din ni Kiko, manang? Kunana itay a manager ka no ti tulbag dito'y mansyon. Iso ti driver ditoy. Kasjay na day aki ko. Ag feeling boss no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni madam. Kunana ngamin nga kakaingas da ka no. Anyang hagkakaingas. Amangan no natataerpay ti tarakan ni boss abakas ngam iso. Nalabas man tay bagam anatata ti bakas ngam ni Kiko. Agpay sumat. Kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Ha?
Apay nga ibaga makasla pinuuran akarag, manang. Di mo ka di makita dyan kudil na. Kasla naksat akudil ti karag. Sapay binurtong tirupa na. Apay akasla daguram ken kuana, manang. Masurunak laang. Tay di binasted ko. Kunanakit din apagan anunak ka no kat nalaadak. Apag husto ti oras nga isasangpet mi iho. Husto mo ta kasangsangpet mo. Iso nga inchat ko kun ka. Noon nga oras ti isasangpet ko. Tapnosan kay amasapa nga umay. Makapasikur nga min ti aguray. Imbag ta saan unay ana traffic iho. Intayo nga rodin mama. May liwak mo tin iji mansion. Nabayagan siyak nag-awit jay. Sige iho. Intayon, nakasagana mo tilugan. Mama, ni ka di manong Kiko ti driver mo? Wan iho. Nakita natan. Yagnan dito'y tilugan. Awanan ti isuot ko ang nalabaan akawus ko. Api ngamin api nalubusan nyo ni Giselle. Apay, iso ka dilaang ti makamo nga aglaba. No siyak, makumiko makamang tultulong kanitatang mo jibang kagkantalong. Awan lakot nga rod ang laba itilupot ko. Day, ano sa mo na nga ilaba talupot mo? Ta isa mirak mo't alabaan ti lupot mi kanitatang mo. Ay nananang, amuyumot nga da trabaho. Kasanuak ngay ang makalaba. Sigudom gamin no sumangpot ka iti malam, labaan mo, tapno saan ang maurnong timurong mo. Ay, masurunak iti dayjay a Giselle. Intarayan na ti trabaho na ditoy. Kasano? No adda dito'y jay aden, ipadudon mo amin kankwana ti trabaho dito'y balay. Rumbang lang tawan kat nga rod trabaho na nanang. Katulong ka din ta sumabat, mama? Wan, ngam agat lugnak dayta. Ha? Tagaaw-away a babae. Nagpintas day ta babae Anya pa'y lang teraramidam, Giselle. Mangisagana kan iti pagpalamis. Saan ka nakatunga nga akasta? Ay, uwan, madam, mapanakon. Ay, nalalaing sapay ti robot a babaunan ngam ti tao. Ha? Masapul pa'y nga ibaga ti aramidin na sakbay nga gunay. Relax ka lang, mama. Milyon tigatad ti robot. Kabarbaro ka di akatulong di napintas a babae? Jay ka di show taktik at masawen, sir. Anya? Shootan tinapintas sa babae? Imposible. Day tatipod no, sir. Nabayag kamin. Ulay damagam kanwana. Kasta ka di, Kiko? Nagswerte ka maten? Pangkitaam nga uray kastuyak lang, sir. At damay lawaan nga aglang nga prinsesa. Imbag man ta napasungbat mo. Kasta kumamat kapintas ti makarelasyon ko. Naidumdumag peso ti kinapintas na niya, sir. Anya itayan, tinagan na? Ay, siga, Kiko. Kunak man no agpaiso asyotam. Apa, di mo pa'y amo tinagan na. Anya ka di tinagan ti kabarbaro akatulong, manang. Giselle, sir. Nabiit pa'y dito'y. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga may nagkatulong. Kuna ni Kiko, shoota na ka na. Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idida mo ang nagkita dakan ni Giselle. Imbaga na nga iso ti anak ni Madam. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y dito'y. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga'y may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka no. Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-lang nga akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-lang nga akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Anong nagpintas? Ay, uwan, sir. Kastamot ti imbaga kenkwana ididamok a makita. Ay, talaga napintas. Inawagak ni Lydia.
Kaimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngem di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngem nabiit pay laeng jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-adal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na. Tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatang na iti cellphone na, inurnong na, tapno adda pag-adal na. Imbagkan ko na, tadda urnong na. Siyakit awan urnong ko. Tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang kay iti masapsapol, nukas jay nga awanan ti iso amin, iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina ti plete amapan kan agawid. Ay nananang saan aday tatirason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mo't nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka lang nagbaing. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko, amadaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kaslakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamot, akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Sika nga'y, kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit di ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanya. Ita siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Ingkay di garahe, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo nga bagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan kwa na, madam? Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta. Pagay ayaman nakalaeng danga. Saan ko mo't nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam. Uwan, madam. Panagadal ko ita ti ipang pangaruna. Jobert, kaya't ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di nga imbagakan ka? Anatiliwak nga adda kain inagak na, mama? Amang ano innagaklaang mo, tagayam, iho. Basta jak ka da siya, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan da siya babae ti ulo. Kasta ka di, mama? Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkel na iti kumpanya tayo. Kasday kadilatan. Gapo tadakkel ti share da iti kumpanya. Isong aramaten dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da. Day talaang ti pamuspusan, iho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumrag akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga adda jay nangawis kan ni Giselle anapan ijay Manila. Ibagayo, taagawid jay kapsat mo. Kanayon ko adamagan tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, dayta kat ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda da tao dito'y amarigrigatan. Idin to ta addamot ijay nga agnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay?
Saan tayo abasol? Noon yaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Dayjay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kabsat mo? Nagadalam ka di high school ka? Ejay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan datatang. Anyangay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas ka dagiti dadduma? Ana ba ti panagkita da ka dagiti na pobre? Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tiriknam. Lading itak no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakpagdanagan. Mawatak tiriknam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo ka ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibasidan tinapanglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang mat ida. Ang nasingpat matkit din ni Sir. Ay, amam. Madlaw ko nga in love ka kun kuana. Ha? Husto ka day? Sana kamay karikan ko na manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, dayta itatirigat na, no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayat a masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat iti baknang. Mapana kiti balay ti amiga kiti Sabalia syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependen tulangan. Numaganasak ti agpasyari di balay ti amiga ka, mga no dua wano talungal daw. Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Ay, apay nga da kastoy ti mariknak. Agkaba-kaba lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyay nga takap iti makagapo, no apay nga agkaba-kaba. Anya pa nga ay, kasta matikunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas la agda pagdandana kakadyak mo tamo. At dakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garod maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tariknam. Na, agdandanang aklangarudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Ikakadipay maturong. Rabiin. Ay, makaturturog pa yan. Awan pa'y mat ngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, win kayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni Sir. Day tangarod kat. Madanagan pa yan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan, manang. Saan mo't nga ubing? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimmangpay? Kasano na makaturog kat isut isa sangpet na. Sino nga tati mangisagana iti kanan na? Ay, amangan no nanganan ije restaurant.
Kasano no saan pa eh. Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpat. Addaken ka dayta, Giselle. Angam no siyak, maturugak, tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga ro di Salas. Urayag asumangpet ni sir. Ay, Apay ka di nga alo si Isen ka. Kutay ka la ako te. jakban amo. Jakbat maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapain ton bigat. Inak man la ijay papag ijay salas tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pa ay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka matasigo na kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Bareng makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Agriring matitelepono iti asidag ka. Asino nga tati mo awag? Batak man langay. Hello? Asino ka diti umawag iti 10 oras ti rabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di amay pabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam na pintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? At da umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Ada ngamin imawag itay. Saan kumat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Baba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang at sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, dayta ti saan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Ang mga numasingam, tipan naturog na. Alanga rod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, nadda kamit dito yung kusina. Agkalkalong ka kade? Ano ti panagkitkitam kanyak? Agkakalong? Ang mga nuday ta ti panggap mo, isong imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mat iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog, imay ko man naturogan ani Giselle. Ha? Urayan na, tapno idasaran na iti makan. Kasta ka day? Apay arabi eh. Kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mat ti saludsud ko. Apay arabiing kat awan pay. Nakat maturog ay. Rabi? Uray siya ka. Ituloy ko ti maturog. Ada nagsardang alugan di tarwar. Inak kitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin nakman, naging kaya silid ko. Pangasin. Uwan, sir. Sige. Kumpat ka kanyak, tamapantay ti silid mo. Ay, kaya mo na ka. Itay ka pa yan, nagbururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan? Sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Inta ni di silid ko. Okay, sir. Mapantangarudan ni ti silid mo. Kanya inrikap mo ti ruangan, sir. Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jer silid ko. Okay, sir. Itulod ka na ti silid mo. Ha? Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Pagawanin na ka. Ayatin ka ko na, Gisela. Sir, di nakigaman. Pagawanin na ka. Ngayon talagang ayatin ka.
Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man no nasingpat ka! Ayop ka matgayam, Jobert! Ah. Apay nga yung dadalasnak! Pagawanan na. Ay, ayatan ka ngamin, Giselle. Isang badak tinaramit pa ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Pagawanan na ko na. Kasanunog mo nga tinaramin mo. Dinadaal mo tipyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak dito eh. Tagayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambali matgayam tinaganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktali ko ng tinaramit ko kan ka. Umanugot ka din ni mamam. Ha? Kaguran na ti marigrigat akas kanyag. Apay akas tatilangam. Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot tanak naturog. Limlim tagmat dagita matam. Daksangga sa takman. Nadadaalan ti biyag ko. Ay, isa siguro hindi nakpalubusan ni tatang. Tagastoy gayam ti mapasamag kanya. Di ka maawatan. Anya ka diti kunam, napasamak kan ka. Saan ko may balikas tinapasamak kanyak manang? Basta, dakas tinapasamak kanyak. No anya man dayta nga ibagbagam, napasamak kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman manang. Saan ko akabailan ti rumwarita dito'y silid na? Agyanak pa'y dito eh. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito naramid mo kan ni Giselle? Apay asangit. Anya ko mangay, tinaramid ko. Saan ko mat asinagsagid? Sa anak mat amang gagamod. Tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Kakaasi ijay silid, aso manangit. Apay ngay, asumanangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di, ti panagsungsungbat na. Anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet asumanangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao, kayat na asawan, addakul kulilin ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga adda kulkuliling ti utak na ako nam? Ada yung mat ang adda bagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabalin. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan ading ko. Agsakit ka no kasta ti aramidam. Ay, inkamangan. Sana ka mabisin manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam, no maamuan da akasta ka? Tinungpal ko lang man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min, tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat. Saan ko akabailan nga ibagakan ka manang? Manang kabailak ton nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Ngam umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan manang. Jack marik na tibisin. Abdang nga takurkurang di napinta sa katulong? Pag kunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Kat sangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amang mangan? Sana nang nangan? Kasta timbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa tao. Saan ka day nga da samsamting na, sir? Awan ti samsamting ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa.
apay nga ta. Kasla isakit na mat ada samting na. Pinanawan nakit din di taoy. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay si Led. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ika mangisagana iti kanin na. Taipan ko iti silid yo. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta manang. Ipanta dua. Ay, masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit a sangit. Kasanon no sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kas di asaan arumwar iti silid. Sige manang. Inka mangisagana iti kanin na. Ibabaon ko amapan mangan. Ngam saan kanumit ama bisin. Alakit din. Ipanta di silid yo. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Antan pa di ana pasamak kanyak agapuan ang. Anjak impagarup addakas kagayam. Agparinto mga kiti sangom. Pangasim tapakawanan nak. Saan ka ngagparinto mangiti sangok? Saan mo ang maikat ti sugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga rodan. Tarumwarak iti silid. Rumwar ka na. Tadyak kayat ang makita ti dakas at tao. Rumwarak kon. Tapno mangan ka. Kat ulit at ti dumawat. Iti pamakawan mo. Anya itaday to yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kini sir iti silidyo. Anya ka diti inaramid yo adwa ijay silidyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsim. Ha? Ay, napanmiintad ti kanan ni Giselle. Apay ka day? Masakit ka din ni Giselle, ta inyo nagyupay ti kanin na. Kaslakas na. Di kamot lang makaawat. Na, apay kumaasanak ang makaawat. Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, iti asidag ti garahe, ha? Ay, no siya. Nambarak kumangay. Amo ako ni sir. Damagam kan kwa na. So, asaan ka ngagsaksakit, No kasta nga rod, no si kanto mat ti agsakit, pambarak kumamag ngay. Ay, agiyaman ak. Tadi ka kayat amakita, no siyak ti agsakit. Babaan iti nakitak nga inaramid ni sir, edi imunag kami dito'y silid. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no manang. Indadanas nak edi simang pat iti rabian na Marta. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na mo. Anya itati aramidak manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni madam nga agkatuluyan kayo? Isungarod manang. Ken maysa. Saan ko pa kayat ti makiasawa? Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan ak unay para ken ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tata. Numamuan na tinapasamak kanyak. Sigurado ang babalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa, taimbagam adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday, Apa adi ka mangmangan? Diyak man ambo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyaklangan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot ak daw inton bayatan ti bagik. No saan ka nga rod asumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Naa, paglabaam ti inam, kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagina. Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod aglako, tatang. Ay, aglangan ka pa lang aglako ita. Saan aday ta inam ti paglabaam? Sikat ti aglaba.
Dayjay tumit a Giselle. Na, Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Sino da itoy? Siyak na ito, iho. Ah? Ipagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal tibas. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sabagay, pudno da ita mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kiti, iho. Anya ka di nga oras nga may nakasabtan ni Manong Kiko, mama. Kalpasan ti dua nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka nung sabtan ni mama, di terminal tibus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni madam. Kalpasan ka no ti dua nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Mga numo ko nangam si ka di terminal. Matungpal, sir. Inakaw. Tapno makadano nakadagos ije terminal. Aguray ka ejay, itilas unti dua nga oras. Mga no sabali mo ti papan ama. Ay, sigurado dayta, sir. Na? Mapan na ipasikat alugan na tilugan nyo. Oy, saan mo ta? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amo ti agmaniho. Oy, sa anak ama nagapal a tao. Angam kagurak ti agim babak nang asaan mo't abak nang. Anyamit kan ti kastoy. Agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamit no naimas ti mailuto. Kanayon mo't abulbulong amaala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di adumayamudom ka dita. Anya ay ati parikot mo. Di pa'y laagawid da di Giselle. Ay, no kumaan na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asa do di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin ariri ka ariri no may papan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akinusilapam ti anak ko. Ipalagip ko akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang kusilap iti amom, Giselle. Naira na lang siguro ang nagkusilapak, madam. Tanangam, ti panagkunggunay mo. No di mo kayat apagtalawon ka dito mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga sana na maulit. Ha, kas kalakalalayingan. Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak. Panawan kayo pa'y, madam. Ay nakagdalos iti ruhar ti mansyon. Nasaysaya at pa'y. Mabwisitak lang no kasta ti makita katigtignay mo. Jay man Ricardo ti saganam, ta isaganak mo ti iluto ta. Wan manang, irwar kon ti Ricardo, tagretakon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta. Nabayag ka santa nagluto iti kari-kari manang. Nakakita ak ngamin iti sabunganay, iti tsendaan. Adamot tentarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari manang. Excuse me, manang. Ha? Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Ha? Anya ti kayat asawan day toy? Inapot na tingiwat na anapan ni Jalababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus, sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsarwan ni Giselle. Ay, ang mga no nagbungan ti inaramid mo kunkwana, sir. Ay, apay ngamin nga inaramid mo kunkwana ti kasyay. Amo ka din ni mama daytoy. Ay, Makita ka diti bunga ti naramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang.
Ay, sos! Anya nga ramitek. Sigurado pag sublinak ni Mama iti Amerika. Numaamuan na daytoy. Day talang ti parikot mo. Nadagdag san ti parikot nga yung paay mo kanyag. Sigurado ang kabilanak ni tatang. Basol mo daytoy. Pakawan na, Gisela. Kaasikan ka po iti naramid ko. Ang awan gaway ko ni Mama. Iso ang mariribu ka nak. Kumustan ti Riknam? Nasakit ka di pa'y tibagbagim. Ay, wan garod lakay. Nadagsan tiriknak. Ingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matnuan niya dahitan. Ay, saanan ang masapol. Amangan no kastoy lang ti marik na ti bumakat. Ano, dagiti babakit. Hanggang saan akas na ti mariknada? Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. May katumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day ti marikriknak. Anya gagangay. Ay, intun kwa na. Ad da maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida iton bigay. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat anak ko. Apay ka di manan, nanang. Aglanganak ka di manan. Ay kat kapilitan anak ko. Amangan ka no ngamin no kumaro ti rikrik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababay. Di pa'y lakot sumangpot. Siyak mo't na amin ang. Anya ti ko naman anak ko. Saan ka maawatan? Ah, ay awan nanang. Ni Giselle ti kunak. Di pa'y lakot sumangpot tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si mangputan ni Lydia? Tay nangawis kan ko ana. Awan ka no pa'y nanang. Nakalipaten ti sinalbag. Ang mga nunaki asawan ket si murot iti nangasawa ken kuana. Saan ba't siguro anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oho, anya nanakam. Api nga rod adimet la sumangputan. Apay, amadmadlaw ko dumakdakkel ti tiyan mo, kat awan mo't asawam, Giselle. Kwa, madam. Garanggandyang kan samot a babae. Ni kadi kiko ti amaday ta, ha? Saan, madam? Awan relasyon mi kaniki ko. Ha? Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan ka? Umay ka man iti silid ko, taday pakita. Darasan. Ni, anya ka di day ta iho. Umay ka kit din, Mama. Adadamdamagad ka ni Giselle, ikaw man nagluto iti pancake. Darasan. Makapangpanganak ngamin iti pancake. Wan, senyorito, mapanakuhan. Anya ka di ti pakitam dito'y silid mo, iho. Apay nga inayaban nak dito'y. Kayat ko adwata mang kita iti daan nga album, Mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Oray siya nga rod, Mama. Ubi nga pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siya, iho. Ubi nga pa'y unay, idi, Mama. Manulat tawon ko. Sige man nga rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, Mama. Kunak man no nakita mo na, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga rod. Ayawan mo, iho. Mbala, sa pulom nga rod ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka di tinang sigog ka ni Giselle, Kiko? Ha? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Di ko nakatlimok maglaang. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbagam, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Kwa, madam. Idi nga minawan kayo, sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit nga awan mo't gapgapo na? Aguray ka man. Kaya't mo asawan.
Idi pa'y napanak iji balay ti amiga ka napasamak da ita pa nagsangsangit na. Uwan, madam. Iso nga imbaga nga da something na. Awan ka di ti imay alalaki iti day Japanawan. Awan mat, madam. Sakla ang ken ni sir ti lalaki dito. Sonya, nas ka nasong batam amin adamagakan ka, no di mo kayat apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti pudno. Masikog ni Giselle, saan ka di? Jack amo madam. Damagan niyo akan ni Giselle. Kayat mo ka di timawa na di ti trabaho. Ay, saan madam? Jack amo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wenno saan? Da kayo laeng kaniki ko ti kadwa da Giselle kan Schubert di ti mansyon, idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akat limok maglaang, madam. Imbag ta nakita kang agsagsagan dito'y garahe, something. Anya, something, manong. Saan mo na damagin? Pudno ka di amasikog ka? Kunan ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga'y tinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Paya kayat mo amamuan. Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, bitakan. Sa dino ti papanamon? Apay ngagdardaras ka? Inakag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno amasikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinang sikog? Dayta, ti di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Ha! Imposible akayat na ka ni Giselle. Ni madam mat, sanak mat unay Ha! analaan. Pamatim laang dayta. Tilaang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din, ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kano tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, saan ako unay ang makaturturog. Ay, gapong atada ito iti kasla pa nagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan matmadi ang mapaspasamak. Amok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikrik-nak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka. Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikug mo. Anya ka ti aramidan. No maamuan na ati anak na tinangidadanas kanya. Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid. Nga masigurado kakapungtot nak ni tatang. Kat, anya ngay ita ti planom. Aganakak pa'y kumasakbay nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga ammo. Awan mo't nga rod amok dito Manila. Nagkas ang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan, Apay ko no nakaluto kami. aggao kayo na ta mga anakon. Mabisina kon. Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy?
Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Nagapo ako ni Jay restaurant. Alan, igawan da kaon. Mga anak kaon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay kamahan. Ay, agpaiso ka diti imbagam. Sige, igawan da ka. Kunak man no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pay nakagao. Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siya matisa sa wanday tao. Ay, Inbagak namin nga agauta. Ngam di dak matpatsan, madam. kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatak. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanas na ka. Nabartak iti manang. Sa maysa, namin ado-adim mawat iti pamakawan. Anya nga rod itan, ti sumarunong addang mo. Diyay ko na kon. Agyanak pa'y dito'y. Aging gangaganakak. Anya nga iti bagam ije balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Angam, dua kayo matan nga agsublay. Ibagak tipod no amay sa ak adisgrasyada. Jobert, mapan ka ije Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka din ita papeles, mama. May papan iti negosyo da itoy. Mabalin mo matlang ti agawid adagos, taglogan ka mo iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Iso mapan ka ita. Importante nga min da iti papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko, nga itulod na ka iti airport. Kinilat da, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti daytoy. Agsaga na kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay, saan kong amo? Amok nga agliblibak ka. Ha? Ayan ni Giselle, paumayom ditoy. Ay, adalang ditang agdaldalos, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano ditoy! Madam, apay pinaya bandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkim mo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apay pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti ado arason. Basta pumanaw kan diti mansyon ko. Mabit lang. Ikan ka iti pagpletem. Ha? Aday ka. Pidutam da kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem. Sana po doon ay madam. Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awan ti ado arason. Basta pumanaw ka diti mansyon ko. Mabit lang talag ti pagpletem. Aday ta. Pidutam day ta impurwak ko. Sobra-sobra mo't nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa'y dito'y. Aging ganjak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo. Agawid akto. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan amabalin? Agawid kan. Ha? Amangan no may ramraman ak no anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan! Agawid ka ka din, ading ko. Diyak kumapay kayat ti agawid. Ta sigurado akabilin dak iti kastoya kasasaad ko, manang.
Ay, una yan. Sapay awan mo't nga rod ni sir. Di na mo dayto, nga inaramid ti inana. Iso nga imbaon ni Madam ti anak na. Tapno di na makita ti ipapanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo a babae? Ala agan anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti garanggandyang a babae, ije terminal ti bus. Papanan na ka di madam, tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo ije terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal madam. Ayan na nga ruden nga ni samsamteng. Urayim latan dito yung garahe. Ha, awan bibiyang kon iti dayjay a babae. Sige madam. Aguray aklat na nga ruden dito'y garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mo't ti pangipanam ka ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kaya't nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakes na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan manang. Ay, aguray taag pakadaaken ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle ken ka, Kiko? Naa. Pagkunamet asa anak amapyar. Ay, amaw, ti kababalin mo. Alaman nga rod manang. Mapan ka agpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambar ko ken ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, mana. Apay nga apotam day tatyan mo. Anya ti mapaspasama kan ka, Sonia. Ay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ti tiyan mo. O sige, nga mabiit kayo laang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, wan, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Ay, Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? matungpal, madam. Sige, ingkamin. Makiawid ka kadiki ni samsamteng. Taapay amakilugan ka. Ay, imbaunak ni madam amang bantay ken ka. Amangan no sa bali ti pangipanam ken ni Giselle. Sapay awisak kumangain kami agpasyar. Tapay nga umay ka. Makadadahal kayo ti diskarte. Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagduwa-duaan ka ataaw. Ay, imbaglagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagduado anak. Oh, rupam langan. Pati tigtignay mo, alanganan. Sige, intayo kitin. Ang mga nuumay ni madam ditoy. Hintay nga ruden. Sayang ti diskarte kuma. Kat, kasanon nga'y ading ko. Ay, agsisihin na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko taag kita tamanan. Sapay kumaa, manang. Diyak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Nodan to mga wer iti anak ko. Agadalak tumat laang, manang. Saan ka de nga inurnong mo amin ti sweldom? Wen, manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awagam iti garangganjang jay adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta. Tamapanak ije kusina nanang. Ala, tayo nakitaan. Asin, ha? Sika, anak ko.
Agmano ak, nanang. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Ha? Ma- masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. Takan? Nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaen! Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadalasdag. Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka! Mangibabain ka kapsat! Nagaw-awig ka pa'y malangarod! No pa ka ibabainan matinyag mo! Ipungot ka manlangan! Ay, kumana! Masi ka kunkwana. Inak ibagakin ni tatang ijay taltalon! Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo. Wala maamon na amasikog ti karang ganjang! Anya? Tatang, adan ni Giselle nga masikog! Anya, masikog. Ay, paimanta para manak. Ay, Intayon tatang, sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak! no saan ko maasukir? Saan ang napasamakan ko na tikasjay? Imbagayo lang rod idin nga awan ti mapanidya Manila, ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Ay, Untatang, bareng agnakam kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. talagang agtagibalay langan. Ayan tidang, ha? Ay, Agmano ak, tatang. ay, simbang sangpet kapay mat nga rodo kas tatis churam. Ay, Ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? ay, Pagkawanandak ko, ma. ay. Isuan na pasamak kan katikasta. Gaputa sukir ka. Ay, Hospital. Mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Ganun iti agbalin nga apo ko ta. ay, wisit kid day. Ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa. Ay, Apay adyak makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni Madam, sir. Anya, kahit mo asaman, awanan dito'y balay. Day tatipod no, sir. Ay, amangan no kabkabilan da itan. Taday tatimbagana. Sino ti mangkabil? Naunget kano ti amana, sir. Di da kano kayat apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kayat nga umay ni Giselle dito Manila. Ado kano ti managdakdakas dito, sir. Irurumanda kano ti padada a tao. Kaasimot ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Jakmut ammo, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jakmut ti nagdamdamag. Kasano ito na matuntun ko ti address na. Idulin mo pa'y man to'y kwarta apagadal ko, nanang. Ha? Nay, nagadumot daytan anak. Nangalaam. Day tati sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko apulo sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apolos? Nagdakkel dayto a kantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol medya mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldok. Intalaangan ideposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog tanga agudong. Mangibati ka iti gatang tayo iti dakkel at TV. Adamot TV tayo, anak ko. Apay agumatang kapailaang iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan. Nagaduk nga muyo. Sino ti nakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka diti parikot, mama? Kaya't nga ipul out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama? Mabain da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Di asawaom ko ma.
Kung kunak tumit asan ang matino day di babae. Ita, mamati kayo, iti imbaga. Tidang nga babae. Ha, ita, awan ti kasugpon tayo iti negosyo. Adamot sa bali ang negosyo tayo, mama. Maparang ay tayo mo day jay. Naure awan day jay ng amigam. Sa bagay, pudno takinunam. Ita tanapanan ni Madam ijay Amerika. Si kanti mangimanihar iti sugar factory yo dito'y Pilipinas, sir. Wala, ang biro kag pa iti ayan da Giselle. Pangbiro kam ngay, sir. Awan mo ti address na kun ka. Asino ka ang tinangirekomenda kan kuha na dito'y balay? Ay, aguray ka, sir. Tapanunutak man jay kuna ni Madam. Nagpatulungan na amangyag iti katulong dito'y. Sige, panunutan. Amo kaun, sir. Ti katulong ni Doña Cedes nga amiga ni Madam. Ay, di na nga takagura ni Giselle. Ha? Kanayo nakakasilapan, manipod nagsikog. Dinamag ko, no kagura na ka, sakbay ang nagawid, sir. Kat, anyat imbaga na ngay. Ay, ayatan nakakanumod, sir. Ah. Maawatan na kano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay kano ni Madam. Agyaman ang iti imbaga manang. Ikagumak nga rod asapulan ni Giselle. Darasan, irubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kaya't ko ang makasarita ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asikugam, sir? Kiko! Darasan tayo rubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kasaritak ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asikugam, sir? Mang Kiko! Ay, anya ti imbaga kon? Ay, sorry, sir. Awan ngamin ni Giselle. Ita, ti katulong ni Doña Cedes, ti sapulan. Kaya't ko nga rod akasarita ti katulong da. Kaya't ko amaamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't mo asawan. Isublim ni Giselle dito'y, sir. Rumbang asong batak ti naramit ko kanwana. Kasano ni Madam, sir? Sigurado adi na anugutan dayta. Biyag ko da ito'y. Uray di na kayat. Kin may sa adan ni mama iji Amerika. Kumusta tinapanam, sir? At ka din nasaya at nagbanagan na. Uwan manang. Inted na ti address na. Mapan kami to kanimanong Kiko. Nasaya at ngarud no kasta, sir. Ay, kaasimot ni Giselle, no aganak nga awan ama ti anak na. Uwan nga rod. Ngam inak pa'y kita ti masapol di factory. Sakbay abiro kak ni Giselle. Ay na, maragsakan para kada kayo kan ni Giselle, sir. Ay nga, kasanungay ni mamam. Ti pakaragsakak ti kita. Saan kat ati mandar na. Timurad kamutan, sir. Karbangak dahil manang. Aday pilpilit na kanyak a babae. Ang nakilibin iti sa bali. May mayat matlaang, no si kaamis mo timang pili iti asawaam, sir. Alam amin amureng ko ijay silid. Yak masangot ang laba. Imbagkan ka, tagmalmalam ka dito'y balay. Awan trabahom. Wen manang, laba ang amin amurang. Nagalaskat akitaan ti masikugan. Aping ngamin nagpasikog ka. No di ka katdanga. Saan ka di nga imbagak asaan ko ang nagayatan, manang? Saan nga taarason mo laang dayta? Amangan no adda asawa tinang sikugkan ka, iso abinaybayan na kan. Awan maramidak no di nakpatyan, manang. Ngam ibagbagak tipod no. Oho, amo pa yan ngay. Aminan ayat agtatakaw nga iso kat nagtakaw. Ngam pudno ti ibagbagak, manang. Apay ka di anakarupangat kasi mangpot lakay. Idilim mabasak ijay tiyangay. Nangagko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak. Ha? Apay ko ba katawaan da ka? Gapo ta masikog kano ti anak ko nga awan asawa na. Ay, day tantumot ngamin nga anak mo.
Nagpasikog kit din. Saan aya nga imbaga na adi na nagayatan tinapasamak? No saan mo kumangamin a pinalubusan? Adayo ang napasamak ti kasjay. Ay, may sakamet. Jak matam mo nga dama di ang mapasamak ken kuana. No kumangamin nagtungpal kayo idi kanyak. Naliklikan kumatikas jay. Saan abali? Tainton makaanak. Ituloy ng tumatlaang ti panagadal na. Umdas mo't nga tan tinaurnom na. Nanang, kidawag ko mga inton makaanakak. Awiran niyo kumati anak ko, tay tuloy ko ti agadal. Anya pa'y nga, di kasta ti mapasamak anak ko. Ay, manayunan manen adi na oras ti trabaho. Agawir iti ubeng kan ti trabaho dito'y balay. Anya nga rod ngay anak ko. Alangan mo't asaan nga awiran ti agbalin aka anakam. Imbag kumamot no adda asawa ti akin anak. Saan asika ti pagawirak manang? Ngam di mo padpadasan nga iruruman ti anak ko. Tasyak ti makalaban mo. Ni, Ama, tatimangsit ti disgrasyada. Agyaman ka ah. Ta saan asika ti nakapasamakan ti napasamak kanya. Sa anak adang nga akaskan ka, tapno mapasamak day ta kanya. guston. Sumardeng kayon. Awan tinasaya at apagturungan day ta asaritaan nyo. Day ta a disgrasyada ti pagtalnaan nyo nanang. Mangibabaeng. Apay akaguradak datatangken manang nanang. Ano sa mon anak ko? Talaga akasta. Takastakot nga rod tinapasamak ken ka. Jak nagayat ang tinapasamak kanyak nanang. Amok day ta anak ko. Ang madamag kumanlaeng. Asino ka di tinangaramid ken ka iti kasta. Ti anak ti amok nanang. Nabartak idi. Isuan na aramid na ti kasjay. Mamartek ka di day jay alalaki. Saan mat nanang? Ngam idi saanan ang nabartak. Namin ado adi maawat iti pamakawan. Nagparparin tumang pa iti sangok. Kat, pinakawan mo ka di. Saan ko nga imparupakan ko na pinakawan ko nanang? Mata pobre ti inana. Kasta gayam. Narigat nga agpaiso no maminsan ti makirelasyon, iti anak ti mata pobre. Iso asan ko nga impadlaw ka ni Jobert a pinakawan ko, nanang. Hello, Mama. Kumusta kayo dita? Kaawawid ko ba di pod ospital, iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan, di makam mo. Apay, Mama. Anyat na pasamakan ka. Na-stroke ka, iho. At dapay nasarakan ti doktor sa bali ang sakit ko. Cancer ka, no? Anya? Mama, agpaimbag ka nga rod. Panaglit na kat saan ang agpayag. Ay, kaya't kung tiagina na. Nasakit unay day ti cancer ko. Di ka agsaw itikasta, Mama. May mayatan nga ginanak. Ngam tiagi tortur da kay tinasakit. O sige, umayak to dita, Mama. Day tapay negosyo ti asikasuam, iho. Kukam day ta, iso asaan mo abaybayan. Ala, kastan, iho. Bye. Sarong karak tumit lang ijay ni Mama. Ada kanser ni Madam Kunam? Uwan ka naman na. Nakaroon san ti marikrik na na, takayat napayan ti agina na. Ay, simot nga rod. Ani Madam no kasta. Idi pa yung adda marikrik na na. Ngam di na yung kan kano. Iso ti may sana panan na iji Amerika. Ay, napnapan mo't idi iti gayam na a doktor. Ang napanda iji a doktor na iji Amerika. Kasla kasta tinangag ko nga imbaga idi ni Madam. Kaasi ni Mama. Kaya't nakanupayin at talaga ti agina na. Ay, kasta samot ti marigatan nga agiturtured iti sakit, sir. Kayat dan ti agina na. Kunak ama panak ijay. Nangim ko na namit ajak pampanawan ti factory.
Giselle, utangak man di kwartam tapag negosyo. Pagadal ko tinakay sangratan day dya kwarta manang. Sana pag negosyo. Amang ano saan pa ngagbalegi. Apay ko maasaan ngagbaligi ngay. Indulin min kanina nang ijabang ko. Saan ko maama withdraw aging gaajak agadal manang. Ijay bangko mat maturog ti kwarta. Ngem no pag negosyo, umado. Ejay bang ko. Safety kwarta manang. Ngam no mairwar. Di mo amo na niya pa iti pa kay gastusan na. Pag negosyo nga rod, saan ko abasta gastusan? Nabaybayag ka nga trabaho. Apay adi ka nakaurnong iti pag negosyo. Ikondisyon mo tilugan, Kiko. Adayo ti papanantayin tong bigat. Papananta ka di, sir. Intay di lugar da Giselle. Anya? Apay ang mapantay di lugar da something. Jack, kayat nga awagam iti something ni Giselle. Isunto ti amom numasawa. Asawaham ni Giselle, sir. Nakaskas daw aya. Ay ayatak ni Giselle. Nagpintas. Kaya nagsingkwet. Ay, sabagay. Nuki napintas. Awan makunak. Tanapintas mat atalaga. Numat kinasingpait. Nasingpat atalaga. Ala, agsagana ka. Agbiyahe tayong ton bigat. Adamat nagsardeng alugan iti batog ti tiyangge. Siripag man iti tawa. Adda dim saag anak gwapo a lalaki. Ni, nagdamag samat, ta intududa dito'y. Asino nga taday jay nagtar a lalaki? Umay samat dito'y. Ay, agpapintasak tap no mapansin na. Ay, ayan tay lipstick kan pulpos kon. Daras, sakbay ang makadanan dito'y. Apay ang matartarad ta kada pandita sango ti dakkel asarming anak ko. Di kay tumagarin nanang. Adda umay asang ahilig. Agpapintasak. Apo! Po! Asino nga taday ta? Umayak man ako! Mabitlaan tay nakitaan no asinaw. Asino kayo ka di, sir? Anya ti masapulyo? Anya ka di day jay, sir? Ay no, nagtarget din na lalaki. Dito'y ka diti balay da Giselle? Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapulyo kan kuana. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel na, miss. Siyak ti inana, sir. Apay ka di. Umunag kayo. Ta dito'y tayo unag nga agsasarita. Agyaman na, nana. Anya ka diti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jobert, nana. Apay adyak makita ni Giselle. Kailiw ko unay. Ay, mabiitlaan tapok kawak ti tatawa. Aglablaba nga men di talikod ti balay. Mabiitlaan, sir. Giselle, umay ka man anak ko. Adda sa nga ilim. Tatang, adda din ang sikog kini Giselle. Adda ije balay. Ay, ayan tay sumilap abunang kaw. Ay, Apay, dangran nyo, tatang. Ay na, nagdaar a lalaki. Adda nagpintas sa kotse na. apay nga may dito'y balay, ha? Umay nan samat isarsarak ti karadkad na. Nagdaar, tatang. Nataer kalaan nataer. Kadno ginundawayan na ti kapsat mau. Ay, syakla ko mati adda kas jay kataar a boyfriend na. Ay, unayin, ayan. No agkam-kam maliday jay alalaki. Makita na. Ayan day jay alalaki, ha? Ayan na. Saan ka nga gar-aramid lakay? Iso nga imay, takailiw na kano ni Giselle. Kaya't na nga ikasar di anak ta. Kat iso day ta ti pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta. Puno ka din day ta. Mabalin apod no. Tano saan? Apay nga rod ang nagturod nga imay dito'y balay. Sinapsapol na pa ito'y balay tayo. Ay, saan lang nga agkam-kam maliday jay alalaki. Tama nga no saanan ang makasubla ijay Manila. Ay, day talapudot ti ulong ti agado.
Jaykit di pagsayaatan di anak mo ti panunutem. Pagkasaram kit di ida, nulakit na pudno day di alalaki, ken ni Giselle. Naimbaga malam nyo, tata. Siyak ni Jubert. Ti anak ti amo ni Giselle iti Manila. Kaya't ko dumawat iti pamakawan iti inaramid ko ti anak yaw. No sikat tinangid dadanas iti anak ko. Anya ita ti gagarab, tapay ngay may ka. Kaya't ko kumaadawatan ti mamalubos yo. Ikasar ko kuman ni Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo ka ding agkasar kayo iti daytoy alalaki. Iso ti ama ti sikog ko, tatang. Saan ka di arumbang agkasar kami? No kasta, ay ayatam daytoy alalaki. Wen, tatang. Sika ba't lalaki? Ay ayatam kadimat laang ti anak ko. Uwan, tata. Iso kaya't kung agkasar kamin. Kaya't pagtutulagan tayo itan. No kaano ti panagkalay sa amin. Sige. Agyaman ak unay kada kayo, tata. Talagang asawa akong ti anak yo. Basta ikarem, adi mo paldaangan ti anak ko. Uwan, tatang. Ken pagadalag to pa ni Giselle. No kaya't na nga ituloy ti agadal.